Assalamu alaikum urmatlı YouTube görүүчүлөр. Жана ошондой эле биздин каналдын катталуучулары, сиздер менен мен Эсенбек Жалилов. Буйруса биз сиздер менен жаңы канал аркылуу Сокулук мал базарына чагылдырып беребиз. Биз алгач жылкы базардабыз. Бул базарда биз сиздерге менен авестин астындагы чоң жылкыларды чагылдырып өтөбүз. Мен баштадым. Бул жерде 2 чоң жылкы бар. Амогу боз же болбосо көк жылкы бар. Ээси үстүндө отурат. Мына немесе даяр. Кандайсыз? Зорсуз иштер болот ал. Базарга алып чыгыпсыз. Ат боюнча айтып кетиң, жашы канча дегендей? Жашы 4 асы. Каяктын жылкысы? Канезот, совхоз Фрунзе. Боз жылкы. Буттарын көрсөтпөйүн, а? Айта бериң, каякта жүргөн, каякта ойногон, үйүрдө жүргөнбү? Үйүрдөн келиптир 15 күн. Жаңы чабылып аттыр. Саратан жем жегенби? Жээлек, а? Oldu. Kança de otas? 150 ming so'm surayt. J'den ko'rsatan nomer aytala. Bul J'de da qo'shiladi, tandiq. Bul ekasi ekan. Bul qayerda жүрдү? Bulda quyur, kanizotda turadi. J'de. Iki artqın butu aq ekan. Artqı sorunlar qarab olingizlar. Siz bağatasınız mı? Pazarga minip çıktınız. Oldan. Bunun bağısı kaç etti gölü? Bağısı. Buldağı 150 ming so'm. Ekası. Ekövünün bağısı bir de. Hem telefonda ayttın bizge. 0704 584 663 WhatsApp. Şunda var mı? WhatsApp. Бар екен, болды, чала өресіздер. Біз кейінкілер көтереміз. Мына мояқта жейде қашқа жоон. Қысқа бойлы, же осы орта бойлы. Ат иленіп тұрады. Есі жоқ оқшайды азыр. Есі келеді. Мен есін шақырайын. Сізді көрді. Есі жоқ оқшайды. Мен бақырдым. Esi yok, aylandırıp ötürüm. Az esi yok olsa kiyinkileri götürürüz. Mol uzakta mına moğu. Kunan var eken. Kunandı sodalaş otat. Hazır esi olsa canına sıra ötürüz. Kunan. Büyük kunan eken. Ne esi kim eken esi? Gel. Ha, tekeristen kişi. Esimden kelet açıldı hazır. Danıylarını sorap telefon numarını alıp koyuyoruz. Buyursa. Okunan eken. Kaç ediyordu? 200. İyi fark etti. İyi. 500 de 250 ming otası. Kayak mı жылқысы? Kızıl tuğ. Paroda qanday oldu? Пародасы көрдіңіз тұрғай. Қарнына бана. Где-то тазлымдар айтып тұрды мұнда ошыды. Жем таза. Ата енесі таза жем аралашмауы дегенде деме. Мен білбегендер де көп та. Олдан да. Енесі да таза. Телефон номер айтасыз бе? Телефон номеріңізді қалдырыңыз, ә? Сіз бұл жағына тұрып алың. Бұл жағы өтіп алып, телефоныңызды айта беріңіз енді. Var mı telefonunuz? Айтыңыз енді. Siz satасыз bı? 707 24 57 58, ha? Oldu. Çala verişti. WhatsApp var. WhatsApp var mı? Moğul Қарагер же болса тору жылқыны чағылдырабыз. Ошол адамға таандык. Мұның бағасы қанша өзі? Ошол эле кишиники, а? 150. Азыр көрсөткөн кунанын ээсиге чала өрөсүздөр. Бул да 150 экен. Қарагер. Кунанбы экен? Бул да кунанбы экен? Кунан экен. Кунан. Бул сиздики экен? Ээси жок экен, а? Айланып турган чаканат экен. Ээси жок. Biz ары қарап өте береміз.
Bazarın içine girdik. Birinci moğuz C'de taydan başlayız. Esi turat. Gördüğünüzler okşaydı. Hazır bağalarını sıra ötüyor. Kança bu? 85 mi sok? Kayak mı tayı bu? Vardık bu. Sokuluk bu ya? Oldu. Telefon numara aytma. 704 06 kança? 06 33 63 çalıyor ister. Sokulukta tay eken. Biz taylarcaga geldik. Buna 1 yaşdagi taylardı көрсөтөбүz. Ama o күрөң кара гейттарды көзүңүздөр окшойт. Келишкен тай экен, сынды. Siz kengiri tuра бериң тайды кармап. Жанында дагы бир тай бар. Бул biraz кичирээк. Бааларын айтың эми булардын? 65-90. Бул 65, бул 90 дейт, а? Местный тайлар? Местный тайлар. Чүй. Siz alayın da otasın. Körün. Oldu. Aşağı deriz ki. Numara kaldıras. 500 men 16 50 32. 0500 16 50 32. Daça suda turat. Deşilço. Varıp köröresler. Ana moğolарды көрөбүз эми. Катар тизилген тайлар турат. Ana moğol жасап атат. Жалдан кыркып. Sizdeki aka? Kaçadan mağlar var ki? Ya. 65 mi oldu? Toru 65. Buna o karavaltan. Bul 75 be? No. Bul 75. Arka temir kökçü. Çekedegi. 65. Bul toru da 65 eken. 4 tane. Nomer ayting bizga. YouTube-ku. He. Kaçını götürüyorlar? 79 mi hem de? 79 mi? 0779 96 18 96 18 94. 94. WhatsApp var mı? Oşan nomerde bas. Kayakta turat bular özü negiz? Burası arık jaylardan al. Taylar. Boş kalk etem. Oşko? Oşton satat ekensizler buna. Oşton tay izlegender çalı öresizler. Qaysı? Onu görsen? Ama bu. Sizdeki bu? Tortay. Aytın. Burası 65 mi? 65 mi? Kayak mı tayı bu? Çüydük. Kellelerin tartı kellelerin. Koçkorbaş mı bu la? Koçkorbaş da. Kulak tik eken. Koçkorbaş. Torutay. 65 bin so'm surayt. Bul da qo'shqa ketib qolmaymi? Yaxtala qalat ekan. Nomerni ayting. Nomerni ayting. 0507 69 03 03 ekan. Bo'ldi, chalaverasizlar. Qayerda turadi o'zi? Vostok 5'te sentrda yashaydi. Bo'ldi. Vostok 5 sentrda yashaydi ekan. Atası da konulaydı. Baytal ko'rsatamiz. To'g'ri baytal. 2 butu. Oq şiyraqtari. Emi to'xtab tur. Жаңасы ekan. O'zingizning çüydün baytal. Qancha dedingiz buni? 85. 85. Qayerdan beysiz? Belotski. Bir to'xtaganda bo'la? To'xtadi. Erta jasqa to'ydi. 85 bin so'm. Belotski'den. Jaş baytal izlegenler chalaverasizlar. Nomerni ayting aka. 500 0500 51 51 50 51 36 yok mümkün. 50 51 36 ekan. 0500 menen he? 0500 men 50 51 50 51 36. WhatsApp'tagı bar ekan. Sizlerimiz. Mo kichik taylarni qancha deyaptir? Bularni bilbekdi. Ötele jaş taylar ekan ha. Buna alıngan bağlar moğu çoğun toru 48, moğu 43 min kichik. Moğu toruga 50 min surap turat çekedegi, etke bağlat. Uşuga 45 min so'm berdi. Hazır kelişip atat. Men arı qarab öte berem.
Buyursa. Bazarda. Жаш тайларды көрсөтөм. Орто бойлуу. Мына Торутайдан баштайм. Базарда турат. Бул базар бир аз жылкы азыраак негизи. Тартып кетени. Бир жашпы же бир жаштан өттүбү деген. Полторашка. Каяктыкы бул? Чүй. Баасы канча болуп кетти? 60 миң сом сурайт экен. Торутай. 60 миң сурайт. Базарда өтпөсө каягына алып кетесем? Номерди айтың. Satılат hazır. Сатылат дейсиз, базарда сатыр дейсизлер. Канча баа берди сыр болбосо 60 десеңиз. 55 50 берген başında 49 berdi hazır. 49 ай. Болду. 50 миң бериптир, 60 сурап атат Торутай, Полторашка. Карагер тай бар. Мойну бийик. Бул дагы орто бойлуу. Erkeği. Сиз канча баа берип атасыз? Kança değiliz. Sen açtın, ben açtım. Мына экөөбүз содалашып атат. Жак 45 берди. Сиз өзүңүз канча сурап атасыз? 53 sıra atam. 55. 50 olsa deli yiyinler. 50 болсо бербей. Так, сатылбай калса каяка алып кетесиз муну? Şu sokakta ne oldu? O Da. mutlu yolda. 10 мүнөттүк жол. Жыламыш дейт. Кече күнү кечинде түшүптү жыламыштан. Өтпөй калса сокулукта калат экен. Мен номер алып калам. 50 миң сомго бербеди. Номерди айтың. Сатылбай калса сизге чалат адамдар. 0700. 0700. Tak. Belki номер vereyim. 0702. 0702 299. 299 111. 111 WhatsApp бар бу? Uşunda var. WhatsApp бар. 60 миң сом сурайт. Өтөрөбүз. Бул эркек. Хәсі түшпей жайланма. Бул бир жаштан өттү да, канча сурап атасыз? 45. 45 канча баа берилди? Айтың эми сыр кубайлы. 38. 38. 38 миң сом. Жаштай экен, а? Көтөрөлү. Могу рабочий. Айгыр турат, жаш. Чакан экен. Содалашып атат. Кандай сурап өтөйүн, а? Канча дедиңиз муну? 70. 70 миң сом сурап атасыз. Жашы кандай мунун аке? 3 yaş. 3 жаш? Бышты экен, а? Бышты, 3 жаш, 70 миң сом. 70 миң сом дейт. Могу ургачы тай бар экен, ургачы. Сиздики? Тура бериңиз жакта. Сизди тарткан жокмун мен. Баасын сурайын? Не, баасын да айтпайсызбы? Неге? Не, сизге зыяны барбы? Ziyana var bir de porter takip et. Günü günü звонит et. Bir жыл звонит et işte. Сиздин портериңиз кандай портериңиз? Ak porter. Aktarıneken takip et. Айтпайм дейт акебиз. Ургачы тай экен. Мага содаңыз берсин анда. Өтө берейин. Мода Торутайлар бар экен. Сиздики аке. Сиздики канча деп атасыз бар? Ургачы тайлар экен. Булар бир жашпы? Bir yaş 7 aylık. Бир жаш Полторашка экен да ургачы. Каяктын тайлары булар? Жаңы жер жақ. Жаңы жер. Чүйдүк эле да. Канча деп атасыз буларды? 60-тан 120 ургачы. Бирок вит бар экен, а? Вит бар экен дейм. Эми сыр кубайлы айтың, дыйкансызбы же мурун жаш убагында алгансызбы дегендей. Болду. Жаңы жер жакта турса, анда номер калтырасызбы? Айтың. Же чатка билбейсизби? 0555 0555 24 55 01. 24 55 01 дейт. 60 миң сомдон 120 миң сурайт экөөсүн ургачы тайлар, Полторашка. Бу жакта турат, чала бересиздер. Бу бээлер канча калыныптыр, билбедиңизби? Бээлер. Beylerden soramadım. Алынган сурабадыңыз, а? Калыныптыр да мына, ак чиптер байланып. Жаңы турат. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биздин каналга каттуу электер катталып кетиңиздер.
Biz жылкы базарды бүтүрүп, Уй базарга келип калдык. Уйлар турат. Кийинки чыгарылыш Уй базарда болот. Анда эмесе биз видеону жыйынтыктадык. Саламатта калыңыздар.